report lo polotang te ile tuma CM ke hai tuliram rong hanga bangke imonto bisa sorma pan verifik PGR eviction playing nangji wakace song ke suri ini rai korap kia ningkan telo 2024 ningkan telo nangace song tapi ni anianda leng beder lo Karbiang lo termas council ke cari pon CM tuliram rong hang ke hai lapen asama chief minister imonto bisa sorma ta tame ace caka batai lo tapi ni ada leng beder lo batang so ke playing player kuthak pinidak Nini Parman Raja Kongotik lu Prokaten Proxy dak Dipurong Supi Raso Inggar Kap dak arum lo dak kecesong di bintang kok di bang lo pini dak bang so catai pe na bang ke sorkar pan klardak abirta klardak alam theka pachini kang tung de la hello non penan para bang ke kecesong bang fo bang ke tung de na bang ke Karbiang lo autonomous council punon asama government punon talks matang de kacing wai phana bangke le tum ge ning angilo matang de kacing wai chora phana bangke le tum ge tum bangke ning angilo non ni rum ning ge hang bangke la hello chak olo nang tum semi datang pik lo ni tum han komi me lam nang phan pik lo dan nona bangke nang li tum ta PGR lo la pen PGR lo nang tum kaparu dam hem kaparu la pen aron re pen gitu teman kat harli hala so ang tega bang tek lang no hala klang kle tiga bangke ni tu mahin pen ke cingki nang po bangke ni tu mahin pen ta ang tega bangke na cepat lang tung pen nang tu hada ke klaim kita nang ceng no polotang te la so pi tung ka cingki wai pan bangke kam si jor na kita la so prang bangke ka cingki wai pan lo ka bangke nang ang ngel ai klar dak lam no la si pini rara pan ka pachini kang tung la hello tuliram rong hangake hai rara pan ka pacho bai kopilo itum langam nang suri hini rang kora pianing kan raso PGR lo hur chodut kese klem bang foto pan ka chesong atom pan apua plang long ke theng a bipili sen pen rathut pak chesong lo laso pidak bipurong sopi along song ke doan ratchari jutang doroma song pir theke ri achuara ka doan pan hang hai pen da ka chingbai long ke alang limit hang si herang ke atheng no lam chak chipu dok eviction bang claim ko la so phi bang ke Guwahati High Court long halaki chi ke be tum case pidam det po lam pen kapaten ton pi nian nona bang ke akis dang jutsu ko Guwahati High Court pen lamrai pi chudet nona bang ke laki chi ke be tum bang si non ke council circular office asai hemalong dam si lage PGR kali pu alang litum jong si taklang dam thek he purotang the council pen ka thardi li det nang ji alam ke thang dabil tang te non hala haya kichi ke bir latu atum da ke PGR along li kali pu alu taklang thek lo ma thek alu pidam thek latu ante pi a hormu pu pi aker tang si la to council ong ke do kok lo la le Pinian anta eviction bangke mante ke dapke non kapati thui bangke asama police matang de force bangke milidi de ngabe pu pai na ninjeri lo sitame dili tomang bong nang ka ther nang ke haba ho ka pendak je ho de bangke kupilo ninje thui bangke DC SP ta milidi de situ ko telang ni ninje lo kita katharle ji tet longri kacharai kom ji apor nang le lopulotang te police army military ta alang le ri tenga be kita me la so a force ta me alang le ri tenga be la pen force ave po bangta non ke kapathi je thaya be lo athe asam a chief minister ame thanga mata la ke lam chak chipien la pen dak Karbiang lo autonomous council pen jong si eviction claim back pu polotang te hala asam sorkar atum si tame asam police dak nang ke toy dun de nang jalam thang ta bi aron ke koi na kogi la penjong si asam sorkar tum jong si police na toy dun tung pe purotang de la ke Karbiang long autonomous council tung Guwahati High Court dame pore long chingsai dame jo ne tum ke la dak aron re pen ke du ji atum phan Supreme Court suri hini rakri si along lamrai ki pia teng sini tum ke tharle ji puchis ke lo amat
Assam asor kartum pulis ang koi donde det hadak ko da long lam dai ti dam meke dan lam koi ti dam meke ka dam de ti pot lo polo tang te ile tuma CM ke hai tuliram rong hanga bangke di monto bisa sorma pan terepik